Teng tepkol urnado nagamtak al Nazar hadu arkol krwid marway negamit bersyaik al Hazem. Hakabak al Nazar klapen limnoik al Hazem da saulan .kol pat ke al Nazar mentak lakiu kedan keman ningkong hakam buje kenponya ke Saudi Pro League. Hir kerdan no ke al Hilal sega kerdan ke Baar. Kata hadin bak al Hilal kelas syuya kaj pat ke al Ittihad damar Shikor. Kat bakar Real Madrid kelam matno ke jing syarem haka La Liga hakmat ke Osasuna da Arawekor. Kum takar Real Madrid menta keladon rupopon bar ke Barcelona adakan job menta ke mid ya ke Levante. Kum takan sak kene biang ya kerdan ke Ningkong haka mejekeun poin haka La Liga ya ke Real Madrid. Tetungan sepej sa sibit menmit lah to ke Barcelona kan lan pandang kene biang ya kerdan ke Ningkong ya ke Real Madrid haka La Liga. Hapa pai sya ke jinglekai haka Premier League ke Manchester City kelap penlimno ya ke Newcastle da Arawekor. Kat ba ke Chelsea kelap ya kaj pat ke Burnley da Marshikor. Ke Brighton kelap penlimno ya ke Brentford da Aranokor. Bat ke Aston Villa kelap ya kaj pat ke Leeds United da Marshikor. Bat ke Atletico Madrid kelap penlimno ke Espanyol da Saula Arkol haka jinglekai haka La Liga ne kami. Ka Al Nassr kala ban penlimno ya ke Al Hazem ne kamit dahadu Saula Notkol. Haka ba urna doru ula peteng matep kol biang nagamtak Al Nassr haka ba ula yo hadu Arkol Marwe. Urna do ula yo haka menit ke ba kadlai ya ke bala asis da Kingsley Coman. Badu Kingsley Coman ula yo ke Shikol haka menit ke bala Laipo ya ke bala asis da Ujo Felix. Haka menit ke bah nyipu nyiu u Angelo ula yo Shikol bat haka menit ke bah nyipu kendai urando ula yo bing sa Shikol ya ke bala asis da Kingsley Coman. Kumta lengba kini ki Arkol ke bah urando ula yo ne kamit mentah ker ke jeng u ula poi sika kendai spa adru pesawkol ke badang duna setang Laipo rukol pan poi sika thong ke sihajar kol. Pat ke Al Nassr kelap penlim hadu da saulan .kol ya ke Al Hazem. Kepala kini no mta sendon ya kerdan ke Ningkong haka mejekeun poin ke Saudi Pro League ya ke Al Hilal. Namar ba ke Al Hilal kelap ya kaj no pat ke Al Ittihad da Marshikol ne kami. Kumta ke jingkermen jong ke Al Nassr pan ko trofi menta ke ayam ke Saudi Pro League kelan nangjan bat klandon jingkermen Shisha namar menta ke kini sendon ya kerdan ke Ningkong. Lada karang yak petang ban mat ke jing job ha ke jing lekai ke Dangwan. Bat hadin ba urnodo ula yo Arkol ne kemit ha ke jing lekai. Ula yo ru san spa kol hadin ba ula dap Laifusnem Karta. Ha ke ba urnodo ne kemit ula syak penkub buromru ha ke dustur ke culture jong ke Saudi Arabia ke bakla penkub da ke Sopti. Kabadai kum ke Sopti haka baga Qatar kelap kup ya Messi haka puar bela job ya ke World Cup hausnam arajar arpoar. Bat ke linti jong urnodo syak thong ke siajar kol ru kelandang jan namar menta undang duna satang Laipo rukol. Kublai sebut.